nje kubereka akadiru karimo amafaranga. Dore aka kadiru kameze gutya. Iyi ngiyi ni boti. Iyi boti rwose iri gutanga amafaranga. Iri gutanga amafaranga mu buryo buhe? Ni mu buryo bwa mayiningi. Ntabwo bisaba kugira ngo wohereze amafaranga cyangwa nyine ngo ukore deposit, reka. Ntabwo bisaba kugira ngo utumire abantu. Ni boti imeze gutya. Ni boti winjiramo, urayinjiramo ukoresheje iyo link naguhaye mu busobanuro cyangwa muri comment. Numara kuyinjiramo uragera hano hantu, mayiningi ihita itangira kubara. Urabona ko ngewe igeze kuri 0.8 by'amadolari. Hariya hejuru kuri balance murabona ko mfiteho idolari rimwe n'igice kimwe n'ibice 15 by'idolari. Muri kubibona hariya hejuru. Noneho iyi boti ukuntu ikora, deja ukimara kuyinjiramo mayiningi ihita itangira. Iyo imaze gutangira rero, hano hejuru hari free, hari gift baguha buri munsi ziba zingana, aba ari 7 gift baguha buri munsi. Ni ububoxi 7 baguha bw'impano. Uko ugenda ubufungura aba ari spin yakizengurutsa, ubwo ikintu uguyeho kiba ari icyawe. Wagwa ku madolari, wagwa ku yandi maboxi aba ari ibyawe. Noneho adeni ahangaha nababwiye ko nta gishoro bisaba. Ahangaha nta gishoro bisaba. Ikintu cya mbere ni ukwinjiramo ugatangira gukorera icyo bita amafaranga. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri, ahangaha hari uburyo bwo gutumira abantu. Ahangaha rero ukuntu bimeze, iyo utumiye umuntu baguha amadolari 7. Amadolari 7 guys, urumva ko atari amafaranga makeya. Noneho iyo uwo muntu akoze deposit, nyine ubwo iyo yohereje amafaranga muri iyi application, ihita ubona 10%. Reka nze mbibereke hano hasi muri kubibona. Ahangaha baguha amadolari 7. Ahangaha iyo akoze deposit baguha 10%. Hanyuma amafaranga yo gutumira umuntu hari igihe yiyongera bakaguha amadolari 20. Murabona ko ahangaha ariko bimeze. Ahangaha batanze promosiyo. Ubu ngubu umuntu uri gutumira umuntu bari guhita bamuhereza amadolari 20. Yes. Noneho hano hejuru reka nze mbasobanura. Hano hejuru naho iyi ngiyi ni balance yanjye. Iyi ni balance yanjye, mfite dolari 1 n'ibice 15 by'amadolari. Ahangaha iyi balance muri kubona iri ahangaha hirya ifite 1648. Ariya ni amadolari akoreshwa nka power yo kugira ngo iyi mining ikomeze ikore. Kugira ngo ikomeze ikore, yongere power, nyine yongere umuvuduko iyi mining iriho. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye umuntu, ari amadolari baguhereza aza ahangaha hirya, ahangaha hari 1648 ahita yiyongeraho. Ubu iyo utumiye umuntu baguha amadolari 20 agahita yiyongera hariya. Noneho bigahita bihereza power y'ukuntu iyi mining ikora. Iyo ari amafaranga akomeje kuba menshi, iyi mining irirukanka cyane ku buryo ku munsi ukuramo amafaranga menshi. Ndakeka muri gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye umuntu ukamutumira, amadolari 20 baguha ku muntu ahita aza hariya. Rero bigatuma iyi mining ikomeza gukora cyane, ikongera umuvuduko. Murabona ko ngiye iri ku muvuduko wo hejuru. Yes. None ahandi ni ahangaha. Ahangaha murabona ko hari 0.083 power hour. Ni ukuvuga ngo buri saha ninjiza ariya amadolari muri kubona bashize hariya. Ahangaha nashize agafresh, niyo ninjiza buri saha. Ni ukuvuga ngo rero iyo ushaka kugira ngo aya mafaranga yo kuri mining ajye ari hejuru kuri balance, ukanda hano kuri claim profit.
Kuri claim profit niho ukanda kugira ngo aya madolari agiye ari hejuru kuri balance. Aya ngaya rero mbishatse nahita nyazamura hejuru kuri balance, ariko ndagira ngo abanze yuzure idolari rimwe mpite nyazamura noneho mbashe no kubikuza. Iyi rero iyi boti niko ikora. Iyi boti ikora mu bintu bibiri. Ahangaha buri munsi baguha ama gift, baguha ubu box burindwi bwo kugira ngo ufungure ugatsindira amadolari. Noneho icya kabiri ni ugutumira umuntu, ariko ahangaha ndabashishikariza kudakora deposit kugira ngo nyine mwohereze amafaranga muri boti, kuko iyi boti wenda ntabwo wamenya, wasanga wenda yanafunga cyangwa akagira ikindi kibazo. Ubu ahangaha ukuntu turi gukorera amafaranga birahagije, nta deposit bisaba. Deposit ushatse wayihorera, ibi ngibi birahagije rwose. Rero kubikuza ukanda hariya hejuru kuri withdraw, niyo ukanda ugakanda kuri withdraw. Murabona ko ngewe ubushize nakuyemo, ubundi iyo uri umuntu mushya ukimara kwinjiramo, ihita ubikuza 0.1 by'idolari. Ubwo ngubwo hano mu Rwanda ni amafaranga 200, ni 200, yes, ibiceri 200. Ihita ubibikuza rwose kuri wallet yawe, kuri Binance cyangwa indi wallet, indi crypto ukoresha. Dore ngiyi narabibikuje, hashize igihe mbikuje 0.1 by'idolari. Ahangaha muri application kugira ngo ubikuze, murabona ko ari ukuba ufite amadolari 3. Muri kubibona hano hejuru, ni amadolari 3 kugira ngo ubikuze, kandi aya madolari 300 mu by'ukuri ntago ari amadolari menshi, kuko iyi mining itanga amafaranga menshi ku munsi. Rero iyi link y'iyi boti murayisanga mu busobanuro, cyangwa mujye muri comment, murasangamo n'indi ya groupe yanjye yo kuri Telegram izaza icamo ubuntu nk'ubu ngubu bw'ubwenge butanga amafaranga, nta gishoro, nta bindi bintu bivunanye. Kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi mining iyi boti ndabona hajemo akantu. Boti dore ngiyi bayita TKBit AI. Yes, kariya kabazo kari gatewe n'amakonegisiyo yarabaye makeya kuri nge. Rero iyi mining ukuntu ikora mu buryo bw'ikora, ntabwo bisaba kugira ngo uze ngo ukande ahantu ngo itangire. Reka buri munsi irabara, ni automated mining, nyine ni mining iri automatique, yo irabara buri munsi pe. Rero link murayisanga muri description cyangwa muri comment. Murasangamo na link ya channel yanjye, nayo muyijoininge kugira ngo mujye mubonamo ubuntu bw'ubwenge nk'ubu ngubu. Kandi ufite ikibazo ubwo aranyura kuri channel, niho hari support nyine ku bantu bashaka nko kunsobanuza. Mugende rero muyikoreho. Aka ni akantu k'ubwenge guys, mutaza kukajenjeka. Aka ni akantu k'ubwenge, mugende mugakoreho. Sawa, bye bye.